دانشان هجا ج واشنگتن پایتخت ج استودیوی دنگ امریکا سلاوریز ام بخلاق نویا برنامه کردویزیون لپیشونه بینن هجا دم باش ترکی هزن خال سنور سوریه آماده دکه و گفیان دکه کو اوه کردارن لشکری بریوه ببن اگر هزن حکومت سوریه ج ادلبه در نکوین. تبي هولن باراستنا تيكليان دنابرا تركيا وروسيا دا لأدلبه هيزن هردو ولاتان دشاركي ناراستا خودانا. تركيا بردام لسر هنارتنا هيزن لشكري بو باكور هرما أدلبه و درست کرنا خالين چافدريا كونها سو حبت بنگهن چافدريا هنه ولك لكا چكدارن سوري هيرشان دجي هيزن رجيما سوريا بيكت اينن. لالیا کدی فروکن لشکریان روسی و ین سوری پتر جه 120 هرشن آسمانی لدما 24 دمجمیرن بوری دجی هزن آلیگرین ترکیا پکینان. پیفدار سروکاتیا ترکیا پشراز دکت کو ترکیا و برسوا هر هرشکا سوری بدد تبی دانستاندنان لموسکو. چه انجام باش حتی نهاد دانستاندنا ده نبونه. ام به نقشه وان پیشکش کری قایل نابن. و ام جه بنگهین خوین چافدریه ناگوهرن. لأما هیزان بلاف بکن بو مسوگر کرنا اولهیا سویلین ادلبه. و بزاره وکی تنتر سروک ترکیه رجب طیب اردوگان گفن هیرش کرنا هیزن رژیم سوریه لهر جهه که کرن. اگر سربازین ترک بین آرمانچ کرن و روسیا و ایران به انجام دانا کم کجیان گنه بار کرد. İdlib'de rejim ve لإدلبه هزن روسی و چکدارین بسر ایرانی و بردوامیا ایریشان دجی سویلان دکن و اگرا خوین رشتنینه. لسروک سوريا بشار الأسد رجد لسر بردوام پیدانا شری حتى توايا خاكا سوريا كنترول بكت. إلا أننا نعي تماما ام هايدارن كو اف آزاد کرنا نه دماهية الشرية و نه هلوشاندنا بيلانايا لأفا دسبيك بوشكستنا وان. دنافبرا شارو گفن بردوام پیدان و برفرح کرنا میدانا شری قربانیان سرکی ینوی شری ولاتیان سویلن. روینو کوچبربونا خلکن دورین حلب و ادلبه بردوامه که هر جمعه 12 سالا بوری هجمارا کوچبران درباسی 1 میلیون کسان بو. اول دمه که برسوین نفنتوی زور لاوازن و الاسته داخواز کرنه درباس نابن. سکرتری گشتی نتوین اگرتی انتونیو گوتیرش جه پاکستان داخوازارا گرتنا شری دکه. از باور دکم او دمه کو پیدوی با آگربستکی هیه. و هیوی دکم رکفتنا آستانا دناورا ترکیه و ایران و روسیا دا بیتا بجیه کرن و آگربست چه ببه. لی حتی او آگربسته چه بد سویل و بتایبت زاروک در روشکا زور خراب دادجین. 4 میلیون کس لباکور روشاوای سوریا دجین و پترج میلیونه که جوان زاروکن کو 1.8 میلیون کس پیدوی به آلیکارین مروانی نه. پربونا کمپین کوچبران لسر تخیب ترکیا خلق ناچار کر بری خوب بدن هر آواهیه که حتی آواهی زندانشی بد. ام هفته 5 مالبات بون ام دوی زندانگه ده اکنجی بون زور نخوش بون نه درگه و نه پنجره هنه. جانا ناچاری د آواهی زندانه که ده هرچند گران و زحمت بد لپر بجان و باندورا بو زاروکان وکو محمد حسن 11 سالی. هذا السجن كان للمجرمين. او زندانه جه گنهباران بو ام نهات دا دجین و دیوار و جورن زندانه مد ترسینن. نتوین یگرتی ده بیجتن توای آلین شارکرین سوریا قانون نف نتوی من پیدکن و دا خوازا وکرنا در بازگهن مروانی دکن دا سویل جمیدان شری بسلامتی درکون. خالد فتاح دنگ امریکا. اپراسیون لشکری لدجی سرهلداین ایدلبه دومه ل اف نها بویه مترسی که نو جبون پنابرن افرین لکامپا شهبایده. هزن رژیم سوری به پشتوانی روسیا ده هفته بوری دا کانی بو دورن فرح لگندوارن رجاوا و باکور حلب بدست بخه. کنترول کرنا او دورن کل سرسی نور باشور هرم عفرینه هلوسته که بگومان لجندر بدرن عفرینه هشتیه کودی سال سر حساب کردان به. هندر بدرن عفرینه کل باجارو که ترف عدد مینن نرینن خو پاروا کرن. ترکیه معارضه جدار که دکشه مقابلیه تشني دا تركيا يعني عرضني دا تركيا يعني عفريني مقابله غوطه ودرنوبي نو مثلا الفيديو يجي خارج غربي حلب روجاوای حلب بگشتی تک شدن امروزن که چه بدل به یعنی بدلی چه به ام هیوی دکن ان شاء الله نه تیس عرضی ما کرده به جبر و تشتیج اتفاقات چه کردن مابین ترکیه و روسیه دا
به اتفاق ذاته و تشتا تصمیم کردن و گنده تصمیم بیره به اتفاق واتن تصمیم کردن جبر ویجی کرد یعنی تم دبن دربه دایه حتی ناجی و پیش واجی برکی پیش و اتفاقنا هین دربه سر ما هین گرام جی ببه تا با تم کرد دورت دربه دو خیانه عفرینین جوار خواه هاتنه کوچبرکرین د مترسیا کو بازارک د ناوبرا روسیا و ترکیه ده هبه و او ببن قربانی نمازا کو جه در بدربون آوان آنگوشه با تیتو باران کرن دمی وقتی دقیق چتانا هر دفعه دری دانه البته ایرش رنجی ای هبن سر ملتی عزل سر ملتی یعنی دبینن کرده و ایرشا به سر وانا داته ام وقت مثال ام ببین وقت رفعت هر چند روزا ایرش به سر رفعت داته یعنی تو باران دبه با قذیفت خواه ایگران یعنی داویجه کی داره؟ داویجه نو ملت هروها عفرینی دوی باوریه دانه کو پیشکتنا هیزن رژیم در فتا ارزگار کرنا دورندن وکه و لحف کرنا هیزن سوریا دموکراتیک هسده به شامه راجبوویه که ارینی دبینن جبرگو دولت سوریه به باندوره تنه ده هیکل دمایی نخده قراره جبر ویجی تم خودده یان لأما امجي تم محاولات دكن ام دغازن يكيتي سوريا ورا مشاندن ام ورن بري حوارات بهفجينن وحتى دملي لشكري داجي ام لكيلك هفسكنن جبرجو يك بوستي اخا سوريا ام بدست چتا و اردوغان دانيلن سوريا رزقار نبقى اگر افد قوات بافدر ناقرن يعني ضروري افد قوات دولت و حوالت ما قصدي اگر يك بن شعر دي سوريا وتيا دوغر كرن تركي با و ان شاء الله ورا رزقار كرن يعني نه بس عفرين ثانيه غير عفرين يجي ادلبه وعزوزه وجرابلسه هرچندی کو پیشکتنا هیزن رژیم پیکان به اتفاق روسی ترکی پیک هاتبه لی عفرینی به امیدن کو نلد جیوان به انگوری ارزگار کنا جهوار وان عفرینه جی وکه نوروز را شدنگ امریکا شهبا انجمن اجتماعی کرد لسوریه انکسه آفیس خال باکور و رجحلات سوریه وکرنه روی بریا خسر بخیر هاتنا و پنگا وکر ددمکه دا کو هر دو آلی هول ددن بگهن ریکفتنکا سیاسی انجمن اجتماعی کردی انکسه آفیس خوین گرتی جاره کدن وکرن و حسد پیشوازی بریاره کر پشتین سیاتی و حسد یعنی زیگبون نافبرا انکسه و ریوبریا خسرده و هفدیتین دو آلی به هر دو آلیان ره انکسه نها نفسکه خو وکرن اندام هماهنگی گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریای انکسه محسن طاهر جدنگ امریکا رد بیجه گو افگاوکه لپیشه بريجي وك انجمني ما كاري خوي تنظيمي وسياسي ما نرى وسطان ما كاري خود كر اللي ام بينن ذكرنا اوفيسا و غافكي البيج بي مساله جماهيري ده ونشاطات جو ام وك انجمن اجتماعي كردي بيرابن فرماندار گشتی هند سوریا ديمقراطيك هسدا جنرال مظلوم عبدي تويته كده ذكرنا اوفيس انکسه غافک جبو اواکرنا باوریه دناف هر دو آلین سیاسی ده پسندا ریوبریا خستریا ديمقراطيك بريان ها تكسكر جو او بانسياتيفا هسديره باوره جو ويكريزيا كردين سوريا افابكه شورمن دا ریوبریا خسر اكانتونا جزيره دلبر يوسف دبيجاگو او جبون زيگبونه آمادن داگو ارمانجا يكريزيا هلوستا سياسيا كردان لسوري افابه ام رصيد في درباري جد سبيكت حتانها ام ذكرين جبو في خباتي وام هرتم جيد جبو قافتنا كبيره جبي افتني هرتم جي ام جدينا وبنجوازي جي دفي درباري دج هر جوي مرحله في قناغه امتد او قصنها روشكي جو هيزه دتر فرز دكي جو جبو خباتك نتاوي به مشاندن چونكي براسي جبو چاره سركرنا پرسكريكا كرد ويا هرم گشتي وجبو سرخصنا في بروجي ام آمدن لهاتنا كي براسي دفي درباري دبكن لگوری چاودیران گو هر دو دولتین بباندور دا آلوزیا سوری دا امریکا و روسیای فشار لآلیین کردی لسوریای دکن دا کو ناکونکی خوا درباس بکن تفگرا سیاسی کردی لسوری دی بیجا گو افدم پر هستیاره و دوابه آلیین سیاسی کردی ناکونکی خوا درباس بکن ما في قلي كردش بتبعتي خصن ام دبي مسؤوليه خويا تاريخي ديروكي دبي قناغي دبسكن ام كاربن مالا كردي يكريزيا كردي ام ابابكن جبركو ما في ما دو جانبي هنا جانبي استا موضوعي قريدايه مثلا عبد دولتي بايلو
او است باشد عالی ناف دولتی ده موضوعی ده منی آستانا خویی یعنی ذاتی ام جی دوی حاضر بن ام مسئله ذاتی ام خو آباب کن ام یکریزی مالا کردا ام چه بکن ام هلوست اخوا و بوتار اخوا سیاسی بکن یک جبو گلی مال کردستان سوریت پیش روژه ده ببی خودی ماف و هودان مجی هبند عالی ناف دولتی ده سوریانو پیش روژه ده ام مافی گلی خوا دستوری ده پیک بین. پشتی گو هسده کومیته لپرسینا چارنوسا گرتی ونداهین آوا کر و انجاما و برایا گشتی را پار وکر انا کسی اوفیسین خوانه ها ودیکه. کلانا کردی لبنداوه یکی یگو دیالوگ دنا برا آلین سیاسی ده دست پی بکه. زانا عمر دنگ امریکا باجار عامودی. پارتیا سوریا پیشروج لباجار کوبانی پانلک لدارخص لسر پرسکریکن سیاسی و جواکی ده گلکی رخستن و پارتین دنج بشتاری و کمبونه بون. به خواندن جعالی پارتیا سوریا پیشروج پانلک هفپیوینی لباجار کوبانی هات لدارخستن و به دهان کسایت جواکا سیویل پاریزر سیاستمدار و اندام پارتین سیاسی تیدا بشدار بون. او یک جی لگور سرکرده این پارتیا نافبوری جبو پیشخستنا دیالوگان و دانسینا ماف گلان و دستورا پیش روژا سوریه. آربانج اوه که بری حرتشتی ام وقت سوری کلتور و ثقافت داین ستاندنه یا حواره ام بکن اساس جبو چاره سریه جبر کو امزانن دنگی سلاحان و قنبلان و تیاران و هر رنگ برمیلان پرسکریکا سوری چاره سرناکه یعنی اف بنگه هویه بیرو باوری ما ده وقت حزب پارتیا ما پارتیا سوریا پیشروج باکر و رجالات سوری بنگه و فلسفه و ثقافته که امکانه بن لهفدرون کیمانی یعنی و مسئله خو نقاش بکن گفتگو بکن و چاره سری جی ربین. پانیل سه خال تیدا هاتن گفتگو کرن دستور و آمد کرناوه نناوندی و سیستمین دستهلاداریه هر وها دیالوگا کردی و یک ریزیا تفگرا سیاسی آ کرد. سرکردین خجاهی انا کسی لکوبانی ده پانیل دا تکز لسر یک ریزیه کرن و بالک شاندن لسر پیوستیا بردوامیا دیالوگن هریمی. او خالن هانا گرینگ ده همو پیکاتین سوریا پیش روز دا یک جی دستور و تاریخ دستوران ده عالی تشکیل لجان دستوری آسیا هف گرتنا مالا کردی اما وقت انجمن ام تکست کن سر ضروره هف گرتنا مالا کردی یک الوسط سیاسی برخوا به جواکن نتوی و معارضه سوریان هر عالی دادن. پارتیا سوریا پیشروج گود سال 2018 ده ها دامزراندن ده ناسین وک پارتیا که سر آستا سوری و اف جارا یکیه گول سر دیالوگا کردی پانیلان بریوا دبه. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی. پشتی بریارا دادگاه ترکیه به تاوان کرنا کارساز عثمان کوالا دوزگریا استانبول جارکادی بریارا گرتناوی دا. پشتی گرتناویل گل 15 کسیندی به تاوان دجایتی حکومت و دربای لشکری هر وها نرازیبون دم ابویرا پارکا گزی دا استانبول او 819 روزان دگرتیگه داما. لی دادگه او به تاوان درخست و نشان شادی لوان و حسکری نوان دزلال بون. لی اف کیف خوشی هر زیب داوی بو پشتی دوزگری استانبول دا خوازاش نو و گرتنا کارساز عثمان کاوالا دا. Yasanas ve dadgahkerine binedadwari binav dikin. Yargılama süreci çok hızlandı. Ji bervêna rastiya ku nerazîbûnên Parka Gezî tên dadgehkirin nîşaneke ku azadiya axaftinê nîne, azadiya xwepêşandan û civîna nîne û ne jî mafên binaxeyên mirovan li Tirkiye. û her wesa nîşaneke ku sistemê dadweriyê ne ser bixweya. Çalakvan parlamenter û siyasetvanên Tirkiye çendîn salin doza Parka Gezê dişûpînin. Dibêjin doz ji bingeh da li ser bêedaletiyê hatiye avakirin. Ez ji serê sibê ve dozê dişopînim. Di navbera biryara dadgehê û cezayê dahatxwastin ji hev pir cuda ye. Doz bi xwe li ser bêhîqûqiyê hatiye avakirin. Ji xwe ez wan dadgehan ne wek navendên hiqûqê, ez wek navendên cihên dozên siyasî dibînim.
رخصتن مافن مروفان دناوا خبات و هولدانان بوکو کسین به دجایتی حکومتی هاتینا تاوانبار کرن و گرتن سربز بهم بردان. جوانا رخصتنا امنستی انترناشنال. او بریارek جه هاتیه درخستناوان وکو به تاوان هر بتنه او یا عادلانه دویا بو اب بریاره بری 2 سالان هاتبادان. وکیا پارتیین دنین اپوزیسیون پارتیا کوماریا گل جهپی و نوێنەرێن مجلس ریاکسیون نیشا بریارێ دان. دادگهê ji bo kesên di vê dozê de dihatin darizandin cezayê heta hetayî dixwest goşber vê darizandinê jî keseke Osman Kavala ev 2 sal û nîvê di girtîgehê de hatiye girtin. Nûênerên dûzgeriya Stenbolê dibêjin girtina Kavala têkeliyawê bi derbeya leşkeriya 2016 heye. Ji ber wê yekê ew ê li dij biryara bêtawan derxistina wî tev bigerin. لأنقرة جالية دلگاسیونا یکتی اروپایی و یکتی بورس وداین ترکیه و پانلک هات لدرخستن دجویل نه دانستاندن ترکیه و یکتی اروپا هات نقاش کرن. Ankara jaliye delegasyonu yektiya Avrupa'yı u yektiya borsa u odeyn Türkiye tobeva panele kateri darxistin. Di panele da serokê delegasyonu yektiya Avrupa'yı Christian Berger, analistê politikaya konseya karên der yê Avrupa'yı Aslı Aydın Taşbaş, serokê xebatên Erasmusê yê Avrupa'yı yê ODTÜ'yê doçent doktor Özgehan Şenyuva beşdarî panelê bûn. Di vê çalakiyê da bi taybet li ser endamtiya Tirkiye ya ji bo yektiya Avrupayê hate rawestandin. Serokê delegasyonê Christian Berger di qisedana xwe da li ser alîkarî dayîna Tirkiye sekinî û wiha got. Em berê her tiştî dixwazin ku nirxên yeketiya Ewropayê bidin nasîn. Ji bo wê jî heta ji destê me tê em di wî warî da agahiya dinin raya giştî. Armanca me ev e ku li gel Tirkiyeyê jî entegrasyonekî durust bikîn. Ji bo hevkariyek baş pêwîstî pêvan têkiliyan hene. Li beramberî Tirkiye ji bo hewildanên delegasyonê delegasyona yektiya Avrupayê hate xelatkirin. Li vê derê him karê ku dikeve ser milê Tirkiye û him jî yên ku dikevin ser milê Avrupayê hatin rawestandin. Axaftvanên panelê Aslı Aydın Taşbaş di vî warî da nêrînê xwe wiha ragihand. Her başlıkta Avrupa ve Cihê Tirkiye rojhilata navîn nîne, di nav yektiya Avrupayê ye. Ji bo ku Tirkiye û yektiya Awropa nêzîkî hevûd dinin. Di mesela Kudüsê de, di mesela İsrail û Filîstînê de û di gelek mesele din de jî wek hev difikirin. Dikarim bi asanî bibêjim ku di her warî de yekin. Tirkiye di van demên dawî da her ku diçe ji yektiya Avrupayê dûr dikeve. Di vê çalakiyê da jî gava li ser alîkarîdayîna tora navendiya zanînê ya Tirkiye û yektiya Avrupayê hate sekinîn ev yek jî baştirîn diyar bû. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Lê Amedê navendekanoya kulturî ya bi navê wêjegeha Amedê hatiye vekirin ku çalakiyên derbarê zimanê Kurdî birêve dibin. Wêjegeh Amed dibe hêlînek nû ji bo çalakiyên kulturî li Amedê. Ji aliyê rêveberên weşanxaneya lîsê li Amedê bi navê Wêjegeh Amed navendeka nû a çandî hat vekirin. Yek ji armanca sereka a wêjegehê di navbera wêjehêzên li Amed, Tirkiye û dinyayê avakirina qadeka hevpare ku weka pirekî xwe bi nav dikin. Gelek hevalê dinê niha gumbevre dîsê hevkariya dikin. Cahit Roda me ev sazî diyarî vekir. Gerînendeyê weşanxaneya lîsê Laleş dest nişan dike ku dixwazin li wêjegehê nivîskar, xwendevan hemî beşên weşangeriyê bînin cemhev. îro me ew imkan bi dest xist û ji bo ku em karibin di derbarê zimanê xwe de, derbarê kultura xwe de û derbarê çanda cîhanê de xebat hevdar bikin ve Wêjegeh Amed bi navê Xwedînê Diyarbakir Edebiyat Evî ava kir. Di baweriya me de wê gelek nivîskarên li Amedê dijîn wên li herêmê wê karibin bên li vê dera bi xwendevanê xwe re bên bahev û gelek wê enerjiyek û sinerjiyeke gelekî hêja derxin holê. Di bernameyên pêşîn de lêkolîner Zeynep Yaş, berhevkar Ahmet Doğru behsa xebatên xwe kirin taybet ên ser dengbêjiyê. Cevap hûnê dikirin çîrok digotin yanî wa çîroka çîrokeler balkêş bû li tenê di vî têra me ne dikin li gor re herkes bibîne. Salê Dawî de ku ji aliyê
نویسینه و چند نویسکی کل باجارا اوتونه به گلکی کماسی به جیان ما همو و روشنبیری درتینه جوی علی و والیک گلکی مازن هبو و جگه مهیدارن کو به آرمانجا خویا کو افدر پی آوابویه کاربه پیش روزه ده ریل برویه که وکه هنکی و بینما وره برمه هروها دنگبشن کرجی د پانل دا آماده بون. اجای گوتنه کل اتولیه و جگه و دبن ناون گوره تاکشه بیرا هفپار کارگه چانده اکوکریتیک در مفردات پروژه و نویسکار و گراوا ورگره دا پانل و سمینر جی ولدار بکوین. خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد. به سالانه گلکی خوندوان تولی کنفرانس نتیوین یکبوی یا بناوی مادل UN دبن خوندوان لور فری دیپلماسی و دانستاندن نام نتیوی دبن ای سال کنفرانس UN مادل لواشنگتن ده هات لدارخستن. لیره مجارین تایبت یم پرزگریکن دنیای ددنمه ام وان گفتگو دکین و ام هزرا چاره سریان بودکین. انجلو واسکوز یک جوان خوندوانه یک و گواتمالا بشتاری کنفرانس نتیوی یک بوی دبه. اف دبیجه به وی کنفرانسی اف گلکی تشتافیر بویه. جه پتر 3000 خوندوان لیسه جه 18 ولاتان و 27 ولایتان هاتینه وره. پرانی آوانا نونرن نفنتوینه و همی بجداری 40 کمیتهن جور به جورن. بیشتروانی کنفرانس دبیجن اف فیری دانستاندن ناونتیوی و دیپلماسی دبن و همجی گشه پیدانا جواکی فیر دبن. از مروبکا پر تگلداری جواکی نبام. لپشتی از هاتی مویره از باشتر تگلیا جواکی دیکم. و گلک باش بو هر کس پر باشن. از با آسانی دکارم هرم بریکی و خود دم ناسین. و یک سر ام تگلین خواچه دیکین. من وقتک پر خوش در باز کرد و شانازی بو من گو از هات مشاندم بو ویره و ننراتی دبستان و ولات خو گواتیمالا بکم. بیشتروان کنفرانس لور جولات جور به جور حوال نوج و خراد بینن و دبه بنگه حوالتیه بسالان. لی امریکا رزگار بونا جه نخوشی شرپنجه آسانه لی بها بونا درمان شرپنجه دبه مزنترین آستنگی. چارەسەریین ساخلەمیە لە ئەمریکا گرانترە ژێ هەر وڵاتن دنیین پێشکەتی دە جیهانێدا. ئەفتێ وێ واتەیە و یەک تا ژە نەخۆشیە شێرپەنجێ ڕزگار دەبە چ پارێوان نامینە. دەمێ تۆڕێگەی بناس کرد و وێ نەخۆشیە شێرپەنجێ هەیە وێ نەزانی و وێ کاریگەریەکە مەزنیا دارایی لەسەر ژیانەوەی دروست بکە. من گوهێ خدا ئاخفتنên wan. دوی دەمیدا من بیما ساخلەمیە یا تایبەت هەبوو. پشتی 3 هەفتەیان بیماوەیە تایبەتیا ساخلەمیە بەداوی هات. من پرسیار کرد دەرمان بە چەندێنە ئەگەر ئەس بۆ مەهەکێ بکڕم وان گوت بۆ مەهەکێ $11,000. $11,000 نرخی یک درمان جه 13 درمان پیویز بو جبو توری. بوهایا درمان شرپنجه ل امریکا دهیل نخوش تشتر مترسی دار بکن داکو پاره درمانان پیدا بکن. یک جی 4 نخوشین شرپنجه کارن مترسیدار دکن داکو درمان وان بوان دریج بکه. بو نمونه او درمان خود دکن نیو یانجی دما درمان وان بداوی تی دیسا ناکرن. شارازه اکا لناوندا شرپنجه آلی کاریاتوری کر کو رین باش ببینه کو پاره پیدا بکه جبو درمانان. ما آلیکاریا دراویا زیده 30,000 نخوشان کریه که نرخوه دگه زیده $500 میلیون. نخوشخانه پروگرامکانو دامزراند کو درمانن زیده دمینن جن نخوشا کم بکن او نین آویتن. جولی کنرلی شا جناوندا شرپنجه یا زانینگه ها اوهایو دبیجه کو او درمانن زیده هل دگرن جبو نخوشا کی کو پاره درمان نینه. اف پروگرام آلیکاریه دکه کو ستریسا دارایی جبو نخوشان درست نبه. جولی ده زانین کو او نها به پنگاون بچوک دست پیدکن لی لبره کو پروگرام خو مزنتر بکن دا کو بکارن درمان جبو خوشین دنجی پیدا بکن. خالد محمود خوبخشک جه موصل پرانیا دم خواج بو آلیکاریا جنوب آواکرنا مالن ویرانبوی ترخاند که زانیارین زیده تر دوی راپورت دا.
بێگومان di şerê azadkirina Mosulê da ku navbera hêzên Iraqê û çekdarên Daeş hatibû kirin, bo sedema qavilkirina hizaran xaniyan û taybet li Mosul'a kevin. Xortekê Mosulî sererayî ku fermanbere û karên mal jî hene, belê nîva demê xwe bi roj terxan kiriye ji bo avakirina xaniyan. Karên girêdayî bi avakirina xaniyan ve mîna boyax û kareba û dîkor û gelek karên din ew bi xwe destên xwe diketin wekû kirêkarekî. Her wesa zorbeyî caran ji berîka xwe paran xerc diket. الفكرة من البداية فكرة فردية يعني عمل تطوعي فردي. اف هزرا هرج دەستپێکی هزرەکە تاکەکەسی بوو و کارێکی خۆبەخشە وی تاکەکەسیە ji vê deverê derketiye ji ber êş û azarên xelkê gelekin. Noka xelkê vê deverê gelek pêtîvî bi karê mirovayetî heye. Dibêt ev qonax borîd bo qonaxeka dî ku rewşa xelkê bihête guherîn. Lewma niha ez weka xwebexş kar dikim. مضطرا يعني تشتغل تطوعي. يعني روح سلمت عليك والله سلمت يعني. من سلاوی ویکر و من گوته مالا من هات یا ویران کرن و من چه دا هات نینن پارل بردست منینن اکثر گل من هات مال لینری گوته من از دهم بوتا آواکم پشتی بوری نامه هکی تلفونامن کر گوتی ورا مالا خوا مدست بکریه و حتی نوکه بردواما و نوکه خالت یبدستن خوا کار دکت خانی همی بویاخ کر و کاراباجی درست کریه. خالد evî karî diketin da ku pitir peywendiyên komalatî di nava civakê Mosulê da xurt biketin û her wesa armanca wî ya serekî ew e xudiyên xaniyên qavilkirî careka dî vegerne ser malên xwe û jiyan li vî bajarî wekû caran lê bihêtin. Armanca min ya duê ew e xelek vegerne ser malên xwe da ku ji kirêdariyê qortal bin. و ev babete gelekî hatiye îhmalkirin ji ber ku ragihandinê kar li ser nekiriye, sererayî ku ev babete babetekî mirovayetî û komalayetî ye. Heta nûke dehan goropên xwebexiş li Mosulê kar dikin, belê nimonên wekû Xalidî diyar nebûyne, ji ber ku wekû kirêkarek kar diketin û bêberamber. Lewma heta nûke 18 xanî li Mosul'a kevin durust kirîne, her ji qûynaxa qavilkirinê û heta xanî amade dibîtin ku xudiyê wî têda jiyanê biket. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul. Spora tekvando gelekî bala mirovan dikişîne li Herêma Kurdistanê de ku xelatgirê tekvando Vehbî Mehdî çend navenda tekvandoyê li vir vekiriye dengê Amerîka serdana wan cîhan kir. قهرمان آسیای سال 2019 یه تایکواندو وهبی مهدی چندین هولن فرکنا زارو گنجان بو یاریا تایکواندو و لجوانیه لدهوک و سیمل و تناهی وکرینه و هجمارک زور جه زارو گنجان قصدا هولا دکن جبو فربونا یاریا تایکواندو به دور دهوک باشترش بری دا بری فتره که کم دست بکن همه احتمال فرق تایکواندو و کنفو و کیک بوکسینگ ند کرد بس نو که همین زانم تایکواندو کشکه و کنفو کشکه کیک بوکسینگ و کاراته کشکه بو چیچ که من محاوله کرد ام برفره که این دیاریه جا که بدانی نوره اکل دهوکه یا اکل سیمل اوه هر دور دهوکه همیا بارا پتر نوکنی نبی که قاعکا تایکواندو نبید اوش بیده اگر هنده زاروگ لوره پید بیتن اجنه ساخیا دور بیتن ولی بیتن سبایت قهرمانی دا پشتگداریه بکتن و نوکه دای باب جی پتر هاری کارن یعنی وکی بری فتره که نینه بری فتره که اگر دست حکر باره احتمال گلک کم دای بابا که ویا با زاروگ تو فری و جوره یاری بله نوها حسب که هندک جارو مجه نینه زارویان حزک باش لسر ویاری هیا روزانه راهنانان دکنو هنکا جوان بجداریا چندین قهرمانیا کرنه لسر آست هرما کردستان و عراقی. از یاریزان تکواندو محمد فری یاریا تکواندو بم کل جاره که مصارعه که الله کردستان الولایت که بیانی راکمه و از قهرمانی تکواندو دا بجدارم و مشکل جار سرکفتن دست خوبه نه و بیاز بیم به تکواندو دا پاشاروش که سرکفتی دست خوبه بینم و گلک یاری دیجیت خوشه بره همه که تکواندو پومسه و گلک یاری دینه
سلام بالایی دنگ امریکا بینرن هجا ام گهشن دویا برنامه و هفته هر شاد بن